abatura ba Rwensinga, Kagasha, Chororo n'ahandi Mbarara City nibo barukoresa amizi agebyagana agarukuteramo mifreje enjura yaheza kugwa bayima yo kubura amizi okumara ubwire buringwa mbwene obwo buzubunu bwe twine obwo turyo muri Mbarara City konka amizi aguturukunywa n'umugareba okugarukusha aba n'abatura abandi kurwo muri Bwigara, Kagasha, Kiyonza, Kibingo na Rwatshakizi barikuba munonga kandi baza kusherura amizi marungi bine kwerundana amudumo gumwe ogurumayiro nkitano omukihanga twishira amudumo gubarukutahaho kandi ugukombe kwa rukumo rwenda 9 twashanga nago nugureto twizu tuce ekirukworeka ngu guryo nugoma mpora nko kubabigamba sherisha tuzona nizitaha amudumo gumwe ogwakoze rwo bwire buringwa na hatu kureta amizi nguna mizi marungi turiya kubona men tushaba government kurebeka ngwerebe Kagasha, Bwigara, Kiyonza kurebeka ngo yafuna amizi agarabase kutereze cyane bayima yo kweterera nduru batarukuyambwa batanikire kwebikira kasente akuba rukoresa kugurana za tanka okusharura amizi ombwire bwenjura nagaraka nawo musingo kuri yitwihachi za tanka nanye munteringa nyowe ni nsimo go maranga ko naguhurire ni manye nabandize kwirukanga ni ndonda abantu mwene kumpurire ngo hati tanka zija nyecoro nyondire ni ndeba kuba miziga benga turaza kubi owanja nukuryo rugora musozi bire naye guhira mizi narihiri njera ntireke ya rukumi njereke nyongero ho zibere 15 kugira ngo ngero mwamizi girayo umutima gwanjera ngo ubuzima wo kubariwe okabota nayetero umutima najya ntapana nitubasa kwekora mu murumo tubasa gukora ki kugura taxi ezakanya bwanya kurebeka ngo amiza gari kuruga aha mabati gitu gabase kutuganyeraho omubwire obwenjura tumutu yakuriya Kagera teko mu national water hata mizi tu supplying eje konka tutaka kiroko okugura tanka yawe nakubona ubu wakuba oinejo agawe national water no etage tanka obwahati nabashaba bebembeza bahiguru nabikirukwataho okubahwera bakabasya mizi marungi gasha kwa Aiden Bataringaya.